Mamae. I think that's one word that sums it up. Our kai will be affected, which means that our lives will be affected. Ko toi I taku ingoa, e tane pa ahau, I roto e te aua, me te moana. Ka haere atu ka hoki mai, kaua e waka toi kia au. Ko toi taku ingoa, he taniwha ahau. Toi is our taniwha. All of our people around here in Aotearoa believe in toi. Te koutou nai nei, e whawhai mātou mo tēnei kaupapa. These people have been resisting and doing everything at their own cost, their own hours, their own dollars, their own researchers, their own cultural integrity, and this is what the House comes to. Ko tai mātou ki roto I te kōti, ko tēnei te wā tuarima, mo te papai ki a TTR. Ara ko titihi o ngā wāhi tapu o te kainga nei, ko waihi tēnei, ana ka titiro ki te moana, ki te wāhi, e pirangi rātou o TTR ki te kere a te whenua. This is virtually the area that they'll be mining, and all along this coastline down below here is all our kai beds. Inga wā o mua, ko tēnei te kainga o mātou. So just down in here where all these cliffs were all our papa kainga. But we never used to live here permanently. We'd come down here and harvest our kai during the seasons, and then we'd head back inland. So all along this coastline is kai. Ka kere a te whenua mō te rua, te kaumā whā, haura, ia rā. Kei ue te okinga mai te oranga ki roto I te moana. Me hoki rātou ki poi ākena, waiho. Me hoki atu ki o koutou whenua. Whakararu I tō moana, kau e hara mai konei. We are now one, fighting the same fight, which is to save our moana. You know, we were told never to play around it down when we're down on the moana, to get in and get out. But when you're being greedy, our taniwha will come back. At the end, toi will win. Ko te reo, te take.